Mĩhang'o-inĩ ya gũkinyanĩria itanya rĩa ũhandi wa mĩũngũrwa milioni 6 ĩrĩa ĩrabatarania mũtitũ-inĩ wa Mau, ikundi itiganĩte icokanĩrĩire ũhandi-inĩ wa mĩtĩ matũra-inĩ marĩa mariganĩtie na mũtitũ ũyũ, wĩra ũrĩa ũtongoretio nĩ Commissioner wa Narok Evans Achoki na kunyitirĩrwo nĩ ikundi ingĩ ta NEMA. Hii miti yote imepandwa hapa imetoka kwa wakulima ambayo wameweka nasari katika sehemu hii, na sio tu kupanda, lakini lazima tutunze ile miti ambayo tumepanda ili iweze kuwa miti na iweze kuwa hii sehemu ambayo tumeendelea kufanya hii kazi ya kupanda miti. Muoroto-inĩ wa kũhingia bata ũyũ ũnyitanĩire na maabitha angĩ a wathani, mĩũngũrwa 2,000 ĩrĩa gatagatĩ-inĩ ka 7,000 ĩrabatarania gũkorwo yahandwo nĩ mĩhande, gũkĩrĩgĩrĩrwo mũira kiumia gĩkĩ gĩthire, itanya rĩrĩ rĩgũkorwo rĩkinyanĩire 100%. Kazi ikiwa mzuri wataendelea kupanda, kwa sababu sehemu ya Mau ni hektari 13,000 na kufikia wakati huu tumejaribu kupanda karibu hektari 3,000, na kwa hivyo tunahimiza washikadau wengine ambao wanaweza kukuwa na hamu ya kuhifadhi mazingara waweze kukuja sehemu yetu ya Narok ili tushirikiane tuweze kumaliza hii sehemu ya hektari 13,000. Tumechukua watu 30 na kila mtu anapata pesa yake direct kwa simu. Hakuna pesa inapitia kwangu mimi mwenyewe nikiwa coordinator wa hii mradi. Pesa inatumiwa mwenyewe, na hata wamama pia ambaye wana vikundi kama Paran Women Group iko Lolonga wameweza pia kufaidika kwa miti kununuliwa na Bestanium. Aikari nĩ mehoetwo kũhanda mĩtĩ mĩgũnda-inĩ yao na makĩria arĩa mariganĩtie na mũtitũ wa Mau nĩguo gũkanagĩa na mweke wa kwenderia thirikari wona yakũra. Nahimiza sana wenye wanakaa karibu na msitu wa Mau waweze kuweka nurseries ya miti ili wakati tunapanda miti katika Mau Forest tuweze kununua hiyo miti kutoka kwa wakulima ambayo wanakaa karibu na hii msitu. Kile nitahimiza wananchi ni tuangalie miti asili. Sehemu hii nimeona kuna miti ambayo ni ya kigeni, lakini pia kuna invasive. So tutaweza, ninajua KFS wako na miradi, lakini invasive inaweza kuua ile miti mingine yote ambayo tunapanda. Kwa ihinda rĩrĩ kaunti-inĩ ya Narok kũhandĩtwo mĩtĩ milioni 10.7 mwaka ũyũ ũrĩ wiki. Mĩtĩ ya ũndũire mũthemba wa Prunus, Podo, Wabungu ya gatagatĩ-inĩ kengi ĩkĩongerereka na gĩkĩro. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karaithi wa Mũnene.